Ka jingbom patiaw ka sarkar jila halor ka jingdawa jong ka Green Tech Foundation ban pendam ya ka project lom pendeng kabalong shibinta ban shnai ki wei pat ki ja jingte kumka resort jaka sakai shongkai pangat ki nongwan kai lembat ki wei da ka bathmu ban pen pra yo te ulum kala penlong sindon ya ki no yalam tani ka kin hon ha ka step jong ka khandai tarik uya yong arjar arpun rio ban wan tur sekretariat ban pen pau ka jing persha ka bajur ya ka jingle kuman ka sarkar Kuman shukdaw, ya gaji ki jong ki Green Tech Foundation, kalas dang himin gisni ka pratering, haja ka badan utay ulum, hinray na mar ka jingbang patiaw ka sarkar, minta gisni ka niya ka kinhuan kalawan sindon bantur syakmat sekretariat. Ba katungi la persya, jaga jingwan lam kata ka project kaban penjot di ulum pongdeng huteng. Iklam semyang bat span bor nang nur nang ni nang tai klam ya taka wei pat kalintiru. Ndeng ya taka kalinti ka bak bet ka bakoj, ida pha lupa suar tu siti. Saka sarkar bagian pendam bat weng no ngim dawalut yu tau hundru ekar ngi dawatang yu tau lai hundru ekar ubaki ai hapa ulum pongdeng island de hangni mentaka singiru iklam khot iklam pensit pajba hiru banyami pajba wan ngin yami ngin yatur ngin yakandari kagit iklam pensit ino yonoru iwan tang mengi langut kumni hangni baru nong yalam barang ba jongi chairman jongi ulong belak kloy ban sa tangan sa cingit ka bentakan project Lambi kalong kum ni mo ngan bataya pi. Ni obstruk manu kum no mangi. Kani ka bos menta pi kiwan penyang ni. La blok kan ni ki keno yangi. Baik mo lada ki yakran ya ka permission nyim dai shu badang yakran ban ngin dong pan permission. Ni lada pha jing tho ko mau ya pinadu mene ning kong. Ni lada bi kendu i ka bedai ban kendu. Kajingwan nang ni menta kalong indefinite strike. Kajing sya tangan ka pamarwe junga. Bat kini kinong yalam ki pelawan ban senran lang yanga. Ni don yu paj ba mata da kisau san hajar ni ong yu paj ba shong kan ni jing ki ejong ni bu ning kong yu oblai jakmat ling bagi jing duai bagi jing ngai ki jong ni ka jing ki ka bajai jai ka balong peaceful ni ong ki no kersan ki jong ni bangin penmi ya ka huri hura ni ong menlong jai jai kumbang itip baro yu lompong dan ni pangnut ni snow kya du kata bangin du yu tai kamdon kano ka jing ki ang ni ka ban ong bentul mars nong ka bang wara ban create law and order ya kata ban shining kong ngila kran ni ki pulit ang neru yung ba le kat pa pile tap yangi ra hai ru lada pira hajil ru jing sya tangan kan sedang na patok kan mau lada pi kira yangi mentanang ni ban tap hapo patok ka jing sya tangan hunger strike indefinite hunger strike kan sedang menta kasngihi na patok bat kumbang ong yapi kan ne ka jing yakhi ka jong ni hinnomla ban penja laban pensengap menoro lada JIA ka state government ka ban shim dia ka jing ketle tang ba kata ni jing state yung government are ka tourism department kadang don sa arspa anru pon wakas kata ke jaka hantai umdi yu shu bagi don shu ka jaka ngimong bangim sya ikini ke project Hendrai, ni ong bayi udaw lenong lumpong dang uba piki media menin pila saki ngiwan ban ring dagi drone si pengi udon hap pedang jong kapong umyam kumno bilay pan kelamding tu kumno bilay pan ti gendang tu kumno bilay drai ketika heavy machinery sang tu kumno bilay drai kata noise pollution nang tu kumbang ila friend menin ngipo yang tu kisim kia har nang tu katno ngi pangnut gitu giding kelai kelam nang tu tengi ngimong ba mentane lano la syai ne kunom noro ndrikat pangimpat yo until and unless the government give us in written that they have withdraw the project and contract, they have called off the contract in Lumpong Deng Island, we will not move from here. Thank you.